Dragi prijatelji, svi oni koji ste bili u Zagrebu, Zagrebačkoj areni ovih dana, to jest 28. 29.3. Hvala vam. Napravili ste prekrasan koncert zajedno s nama, sa Bijelim dugmetom. Hvala mnogim gostima iz Slavonije, iz Dalmacije, iz Istre. Bili ste divna publika i bilo vas je tako lijepo u zboru čuti kako pjevate sve te najljepše pjesme koje su rasle s nama i sa generacijama već zadnjih 50 godina. Hvala mojim dragim kolegama koji su stojećki izdržali na bini bez obzira na svoje godine i osvirali sigurno jedan najljepši koncert u svom životu. Oba su koncerta bila prekrasna. Oba smo koncerta i snimili, i video i audio, i velika nam je želja da to objavimo cijelom svijetu šta smo napravili i šta se desilo u Zagrebačkoj areni. Hvala i Goranu, hvala i Zoranu, hvala Điđiju, hvala Ogiju majstoru, hvala prekrasnim muzičarima koji su bili naši gosti, koji su svirali violine, koji su svirali trube i prekrasan jedan zbor, muški zbor koji je bio iza naših leđa, iza mene i iza Tife. Hvala mom kolegi Tifi. Baš stojički je izdržao oba koncerta pod bolovima, pod injekcijama i herojski je odradio svoj dio posla. Ja mu se stvarno kao kolega od srca zahvaljujem i dao je svoj doprinos i odlično je otpjevao koncert, bez obzira što je imao velike i jake bolove, ali je odradio posao kako treba. Još jednom hvala svima i vidimo se još 24.5. na još jednoj areni. Voli vas Bijelo dugme, voli vas Alen Islamović. Dođite još jednom da se družimo zajedno. Hvala vam. Nikad nećemo zaboraviti Zagreb i ove 2 noći i ova 2 prekrasna koncerta. Hvala vam svima.